تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم. Omladinsko udruženje Tempo iz Vogošće je u saradnji sa fondacijom Bostel sa sjedištem u Chicagu u Sjedinjenim Američkim Državama izvršila podjelu humanitarne pomoći na prostor općine Vogošća kao i šire. Naime, mi smo od spomenute fondacije dobili pomoć, humanitarnu pomoć u ukupnom iznosu od 198 paketa koji su sastojali od hrane, od pelena, od odjeće, obuće, deka, lijekova koji su bili bez recepta, većinom dakle vitamina i određenih sredstava protiv bolova. Tu istu pomoć smo mi smjestili u naš omladinski centar u Vogošći, odakle je ona sortirana, pakovana u određene pakete gdje je to trebalo da se pakuje i vožena po različitim destinacijama. Mi smo u proteklih nekoliko dana izvršili podjele paketa različitim kategorijama našeg stanovništva. Podijelili smo preko 50 paketa i uz Allahovu pomoć u narednom periodu ćemo to i nastaviti, s obzirom da imamo veliki broj stanovništva koji su u potrebi za tom pomoći. Mi smo zahvalni fondaciji Bostel na ovome činu kojim su oni humanitarnu pomoć koja je skupljana u Americi, skupljana iz razloga i iz želje, velike želje da se pomogne ovome narodu kome pomoć zaista treba, da su oni odabrali nas, odabrali omladinsko udruženje Tempo, da mi budemo ti koji će sa njima zajedno učestvovati u ovome dobru. Jer za nas je velika čast što smo sudionici ovoga projekta, što smo u prilici da bez imalo stida podijelimo ove pakete, jer svi oni koji su dobili ovu pomoć moći će u njoj da pronađu da su artikli koji se u tim paketima nalaze zaista jako kvalitetni, da donatori, dakle naši ljudi koji žive u Americi nisu sigurno štedili svoj novac, nisu sigurno birali nekvalitetnu robu, već su zaista kupovali i nama ovdje postali i snosili dakle ogromne troškove da bi ta pomoć došla do ovdje, i zahvaljujem im se i molim Allaha Đelešanhu da sve njih i nas nagradi velikom nagradom. Kažem, mi smo dio pomoći, otprilike 1/4 podijelili, i to nastojat ćemo svakako da u narednom periodu, možda za neki mjesec dana, svu tu pomoć podijelimo. I ono što nas jako raduje jeste što ima i jako puno zaista proizvoda za djecu, dakle od pelena koje su sigurno potrebne pa do osnovnih dakle namirnica, hrane i tako dalje, svakako i odjeće i deka, što zaista koristi ljudima, jer Bosna i Hercegovina, pogotovo ova poplavljena područja, imaju veliku potrebu za tim. Evo imamo i veliki selovnost. Tu je. Selam alejkum. Selam alejkum. Možemo ovdje nastati. Evo ševala, preuzmi ti ovo. Hajde, eto jedna deka. Kojem pas. Hajde, ostav to pa uzmi ovo. Evo ti. Hajde, tu.
Ima neko da živi u prizemlju. Aha. Džaneta 5 isprat. Sve na moju sobu. Jesam pelen. Četvrok, na ime govori. Jesmo u što? Ali sada vidim se. Neka hiđe, mogo sam glavom pa auto. A mota ga puni pa... Vidim, salam alejkum. Mislim da ovdje... Nije ovdje. Prostor za džamiju. S boljim kombijem možda bi moglo proći. Sve idemo. Salam alejkum. Če si? Evo ga dole. Šta je sad opet nešto? A ja studeno na ovo drvo. Evo jedna velika neka da se ugriješ. Može? Ha? Evo jedna maramice. Brašna. Evo jedna već. Krapira, bukla. Salam alejkum. Alejkum salam. Hoćete li vam se predstaviti? Nermina Ješarević. Recite mi kako živite? Pa eto, muž privatno nekad odi zaradi šta ima, 3 djeci, Vi ste podstanari u Jes. kući. plaćamo kiriju 100 maraka. Kirija 100 maraka. A recite mi šta mi je najneophodnije od stvari ovako koje bi vam bile potrebne ove zimi da bi se Pa preživjeli? drva je ishrana, drva su mi najbitnija, ti nekako ovo, ali drva je Ja. samo. A recite nam adresu na koju bi mogli mi da onaj ko bude želio da vam donira to, kako mogu dobaviti ili Pa imate Ljubinić, neki broj telefona? imam. Ja. A recite nam broj telefona da nam se obrati neko ko bi želio da vam pomogne u ovom slučaju. 062 784 054. Jeste zadovoljni s ovim paketom što sam sad donirao? Jesam, elhamdulillah, da vas Allah nagradi svakim dobrom ako bude. Udruženje Tempo Vogoća dijeli, znači to je otprilike to što vam bilo neophodno. Jest. Ja, djeca idu u školu. Ide mali 1. razred i odjeća, obuća nema ništa slabo. Da, nema ni odjeće. Ma ni nema, obuće. slabo ništa. Da. Kakav je učenik? Dobar. Pa od 1. razred tek je krenu. Ja. Koliko mladiša ima godina? 2. godina. Kako se zoveš ti? Ne zna govorit ništa. Ne znaš da govoriš? Mm. Dobro, hajde naučit ćeš. Moraš početi da pričaš. Ništa, on sve razumije, ali ništa ne govori. Moraš malo početi. A dobro, on je bio bolestan, ima nalazen, srčani bolesnik. Jel da, srčani bolesnik. Znači to od lijekova je neophodno što za njega je tako. Pa nije sad, hvala Bogu, što se tiče sad dobar. Da. Samo ako mu dojde hropti u njim na bronhitis ima urođeni, pa... Da. Znači ono što vam bilo neophodno ove zime su drva. Jest. I tako. smještaj. Smještaj, jel Jest. da? Ovdje je jako neuslovno koliko vidim. To vidite sami, Da, jako džaba. neuslovno. Prokišnjava koliko vidim. Ma ne prokišnjava baš. Vlaga ima vlage. Da. Znači smještaj i drva i ovako bilo šta. Ma ja bilo šta, tako da je bilo dobro. Eto. Ko ima i gdje dobri ljudi da pomognu, eto. Da. Biće inšala. Recimo odakle ste inače rodili? Od Travnika. Travnik, muž isto Travnik. Jest. Da. Ode on privatno, evo sad kažem, on ode i zaradi. Da. Ali nije dovoljno. Ma joj, evo kirija, struja, sve to, ali džaba je. Opet uvijek kažem da će Allah. Hoće inšala. Alhamdulillah. Samo se Allaha pouzdati. Jedini koji daje.
Molim Allah Đelšanu da vam pomogne, Amin, da vas ako nagradi bude. svakim dobrom i ovom, i na ovom, i na budućem svijetu. I vas, ako bude vam Allah sve dadne najbolje. Eto. Amin. Salam alejkum. Alejkum selam. Vidi, čika, vidi. Vidi. Hvala, čitam kako imate vremena. Ima. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافة